Kana burane mabo mamotoro mabala lutu motoro ni samping jembatannya letu dia di salo sisena di numero itu main kemin relasu majawo makada de kote aku magitar ke dia nana tapi aja lecce ke jembatannya perasaan ke di jembatannya nule na lecce ke di suali rendung bangkuna makada gara ku tahu ke di suali di bapak pak kepala makada pak kepala wi aja pertama-tama ke iyan di iko to de ku tahu diko sedih ku tahu ribang iya rubahan biasa kebetulan ke korban ngimang makadai syukur kina mitau mufa ku di pengalatala tanya bang ngimang iya biasa kalau telanjangi tahu kan konta dan itu terus nailayon rongero maju laukan dia japal yoro matama ki di borong mukti si senna maju talupu di pemutih sorok ki talupu di pemutih langsung makada maju satu-satu aja pemborongan maka anak burane keturunan Cina malupu tahunna matama seleng jadi waktu na disuruh di pangima makada pamula baja lawan sempaja di masjid makada wibora dek wiseng pakoga cara anak sempaja di pangimang makada pangimang lau bahan di masjid acoeri tawen kai koro aga na pigau aga tu pigau jadi pas sona juma lawan wibora di masjid itu na di masjid male tudangan paling dimundri supaya elok kini tahu diolona agar orang pigau supaya na letena ceri kebetulan orang dimundrin ni bora mega anak burane koro si bisi makada aga to sinala di bora sina na lama sempajang na iseng makada mualhab pura tama seleng jadi narapi ti suju ya ro anak burane tolo ni jarina na jame bora nagadening batu gerene bora ngerang pasenna pangima makada na pigau tawe aga to ni pigau jadi pemula to ni lolo jarine bora diolo nakarua to batu gerene ro tama to kai dolona materu di kidang tak dempe nak kena boro-boro sedeng materu to na kidang ro anak bora ni mundrina tasap di jendela masih dia pas lisu lawan pangima makada pangima ampun nak metama seleng napa kasih sosial nak mati makanya kira-kira ku si tahun nak buru nak ada malu-malu nawa engkau bapak-bapak tenang beca lau di Pulau Buangi elok kelama kapal jadi nasuruh kira tukang beca makada dai balaki uni ni karsona kepala elo ni berangka jadi tukang beca kasih no bawa beca anak gencangi pas letuk kira di pelabuhannya aku tanai saya suana ada tukang beca 50.000 nalan doi 100 ada tukang beca dekat susun na buang ala nih sesana jadi naik tanah ro kepala mabiring maturun lari ro bapak-bapak maturun lupa main dari kepala letuk dia ase di tanah dia anak buah kapal makada elok kalau dia puang makada elok kalau beli papang narape dia lusan dari kapal astaga peri tona ku ale sesunya bisa iya bangga kau sedih menjadi taugi nasabah sedih mi huruf ditambahi yang nih sugi nih teh apalagi ingka kebiasaan taugi gagal diruntuh di tahu lainnya contohnya nak kongka tahu di lepo motor biasanya yang mana tahu di sekitar turun manang bahkan ka biasa tahu gora makada katiko painu kaluku jadi lari mana nih tuh mas sapa kasih bakaluku sementara di painu nih bakaluku nah iya harus tahu di lepoi biasanya aku pura di painu kaluku langsung neraka harus tahu painu ini terus nabisi makada terisa toa terus tuh shani
Boleh aku bone, minta kepala lutu, muni kalau sonna, pom pom pom, takal kala nyawa aku. Sesenal ini suka tonang motor lebu-lebu. Nah iya dedena, 5.000 L, mau bensin. Ternyata, oto tangki na tonangi. Saya, cerita dari Sinjai Utara. Sampai jumpa.